Yes, ibihe byiza ndetse n'umunsi mwiza. Nizere ko aho muri mugoye neza mu bice bitandukanye mugiye muherereyemo. Tugarutse mu makuru akomeje kugarukaho hirya no hino ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari ndetse no hakurya y'ishyamba rya Kibira by'umwihariko. Turizera ko mudukurikiye 5 kuri 5 utibagiwe no hakurya y'inyanja ngari. Turabizi ko mubana natwe umunsi ku wundi. Mw'abantu mwe, ibintu birahindutse i Kinshasa, ibintu birahindutse mu mujyi wa Goma. M23 nayo yamaze kwitegura urugamba mu buryo bukomeye cyane, nyuma y'uko Kinshasa itumijeho intwaro zikaze, intwaro ziremereye cyane, nyuma y'uko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo agaragaje ko agiye kugura intwaro zo mu rwego rwo hejuru kugira ngo ahangane bikomeye cyane n'uyu mutwe wa M23. Ni intwaro zigera kuri 3 zo mu bwoko bwa Winglong, ni intwaro z'ubumara, ni intwaro ziremereye cyane nk'uko tugiye kuba tubyinjiramo. Ni nako M23 nyuma yo kumenya ibi ngibi Tshisekedi agiye gukora, M23 nayo hari ikintu yateguye gikomeye cyane, ndaje tubyinjiremo. Ni nako kandi ndibuze kukubwira byinshi mu byavuzwe mu biganiro byabereye i Doha muri Qatar hagati ya M23 n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ni inkuru ya nakiriye aka kanya tuvugana. Ibiganiro burya byibanze ku bintu byinshi, ariko ubutegetsi bwa Kinshasa byinshi ntabwo bwigeze bubyubahiriza. Ni nako kuzamba kw'ibi biganiro ndaje tubyinjiremo, nkubwira icyazambije ibiganiro ndetse n'ikigiye gukurikiraho. Ni nako kandi turi buze kunyarukira muri teritwari ya Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru. Imirwano yongeye guhindura isura. M23 yongeye gukubita abazi ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo FARDC, ndetse andi makuru aranavuga ko kugeza ubu igisirikare cya Kongo cyamaze guhunga bikomeye cyane santere ya Walikale. Ni nako intego ya M23 ngari kujya gufata ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kisangani. Ni nako M23 yongeye nayo kuba maso nyuma yuko Kinshasa iri kugerageza kwigabaho ibitero mu buryo buremereye cyane ikoresheje izi ntwaro ziri gukoreshwa mu ntambara y'Uburusiya na Ukraine. Ibyo byose reka nze tubive imuzi n'imuzingo. Ni nako kandi ndibuze kukubwira ko kugeza amagingo yangaya icyicaro gikuru cy'ishyaka rya Joseph Kabila Kabange cyasahuwe. Ese Joseph Kabila kuki akomeze kwibasirwa? Ese ni iki kigiye gukurikiraho? Ese Kabila yaba azihorera mu buhe buryo? Ibyo byose ndaje tubigarukeho. Ni nako kandi ndibuze kukubwira amakuru y'urugamba nanone ruri kubera muri Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Walungu. Ibintu byongeye guhindura isura ahitwa Nyangezi, urugamba rwongeye gukara. Ni nako kandi ndibukubwira ibintu biri kubera ikaziba, ni ibintu bikomeye cyane. Iyi kaziba ifatwa nk'igice gikomeye cyane cyo muri no teritwari ya Walungu. Ibiri kuhategurirwa ni ibintu biremereye cyane. Ni nako kandi imirwano umutwe wa M23 biranavuga ko yabohoje uduce tumwe na tumwe muri Walungu, turimo agace ka Luchiga ndetse n'utundi duce twose ndibuze kuba nkubwiraho mu buryo burambuye. Gusa icyo wamenya nuko M23 iri kugira amajanja teritwari ya Uvira mu buryo buremereye cyane, ishaka kwikuramo ibintu bigahinduka. Reka nze nkubwire kandi ko kugeza ubu ngubu i Kinshasa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yamaze gutangaza ikigiye gukurikiraho nyuma y'uko Joseph Kabila Kabange asesekaye mu mujyi wa Goma, bikanatangazwa bikanamenyekana. Ese yaba yatangiye koko kubikoraho gutumiza izi ntwaro? Yaba ashaka kurimbura amatware ya M23? Reka nze tubyinjiremo, mbahereza ikaze nanabasaba gukora subscribe mwe mutarayikora, kugira ngo tujye tubana mu makuru n'ibiganiro tubategurira kuri uyu muyoboro 5 kuri 5. Nge ndisanze imfurejeri muri akantu ku kandi. Reka tubane muri aya makuru, reka mbahereze ikaze. Reka mpere kuri ibi biganiro byahuje uyu mutwe wa M23 i Doha muri Qatar n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ibiganiro byibanze ku bintu byinshi byari bitaratangazwa, byari bitarajya hanze, ariko kugeza amagingo yangaya ndabifite hano 5 kuri 5. Umutwe wa M23 na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byatangaje ko ibiganiro bemeranyijeho byabereye muri Qatar. Impande zombi rero zari zimaze ibyumweru bibarirwa muri 3 ziri mu biganiro bahurijwemo n'ubwami bwa Qatar mu rwego rwo gukemura amakimbirane yatumye bisanga mu ntambara irimo yatangiye kuva mu Gushyingo 2021. Repubulika Demokarasi ya Kongo biciye mu itangazo ryashyizweho umukono na Papi Mpuyi
Kanguvu ukuriye intumwa zayo zari zaragiye gushyikirana na M23 yavuze ko ibiganiro by'impande zombi byabaye mu mudendezo ndetse bikaba byubaka. M23 yo yasobanuye ko itangazo nk'iri ryashyizweho umukono na Lawrence Kanyuka uyivugira mu rwego rwa politike. Impande zombi zemeje ko hari ibyo zemeranyijeho mu gihe amakuru yavugaga ko ibiganiro barimo byamaze guhagarara nyuma yo kunanirwa kumvikana ku ngingo zirimo izo kuba leta ya Kinshasa yararekuye abarenga 700 yarekura abarenga 700 ifunze ibashinja gukorana n'uyu mutwe wa M23. Mu byo impande zombi zemeranyijeho nuko Kinshasa yaba yakwemera kurekura bano bantu bagera kuri 700 ifunze ibaziza gukorana n'uyu mutwe wa M23. Ni nako kandi M23 nyuma yo kuzamba kw'ibi biganiro yahise isubukura imirwano muri teritwari ya Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru, bikaba bishyira ko M23 yabigiye kurwana yerekeza ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kisangani ifatwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Shopo Kisangani. Leta ya Kongo na M23 kandi nabo ngo bari bemeranyije ko bagomba gushyira mu bikorwa biriya biyemeje ngo ari nabyo bizaca inzira y'ibiganiro byubaka mu rwego rwo kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu karere. Ibiganiro impande zombi zari zemeranyije ko bagomba gukomeza ngo bigomba kwibanda ndetse bemeranyije ko ibiganiro nyine bizibanda ku bintu byinshi. Ni ibiganiro bemeranyije ko ngo nibiramuka bikomeje bizibanda uburyo iki gihugu cyakemura amakimbirane gifitanye n'uyu mutwe wa M23. Ibiganiro bya Doha kandi byanasize abayobozi bo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa bemeye ko bagomba kubahiriza ibyo bumvikanye na M23 mu biganiro byabahurije muri Qatar. Impande zombi kandi zemeranyije ku ngingo zirimo izo guhagarika imirwano mu gihe ingabo za leta na M23 kuva mu ntangiriro z'iki cyumweru barimo kurwanira muri teritwari ya Walikale ndetse no muri teritwari ya Walungu ahitwa Nyangezi muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru aturuka hano muri Kivu y'Amajyepfo kandi aravuga ko M23 yatangiye kongera ingabo mu birindiro byayo biri hafi ya Walikale centre. Bikekwa ko M23 yaba ifite gahunda yo kwisubiza uyu mujyi yavuyemo mu kwezi gushize. Ni nako kandi imirwano ikomeje guca ibintu hano Walikale. Biravugwa ko M23 yaba yamaze gufata ibice byinshi hano muri Walikale ndetse bikaba bishyira ko izi ntare za Sarambwe zishobora kurwana zerekeza Kisangani ifatwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Shopo. Ni nako kandi kugeza amagingo ngaya M23 irarya irimenge kuko ubutegetsi bwa Kinshasa bwamaje gutumizaho intwaro ziremereye cyane. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaze gutumizaho izindi drone z'intambara zigezweho. Ni drone zimwe muri ziri gukoreshwa mu ntambara y'Uburusiya na Ukraine. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri mu biganiro n'imwe mu masosiyete yo mu Bushinwa kugira ngo igurishe drone z'intambara. Africa Intelligence ni ikinyamakuru cyo kivuga ko Kinshasa iri mu biganiro na sosiyete yitwa Katike kugira ngo igurishe drone 3 zo mu bwoko bwa Winglong. Iki gitangazamakuru cya Africa Intelligence cyo kivuga ko ishyaka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite ryo kugura izi ndege zitagira abadrive ngaru kugira ngo zizabafashe mu ntambara bahanganyemo n'umutwe wa M23. Ni umutwe kuri ubu uri kugenzura ibice byinshi bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birimo n'umujyi mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru Goma n'umujyi mukuru wa Kivu y'Amajyepfo Bukavu. Amakuru avuga ko izi ndege za drone zigera kuri 3 Kinshasa ishobora kuzitangaho abarirwa muri miliyoni 200 z'amadolari ya Amerika. Mu biganiro impande zombi ziri kugirana ni ukuvuga ngo iyi sosiyete y'Abashinwa ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo bagomba kumara byibuze amezi agera kuri 4 bigisha abanyekongo gukoresha izi ndege za drone. Harimo kandi ingingo y'uko iyi sosiyete igomba gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gusana izi ndege byibura mu gihe cy'imyaka igeze kuri 5. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iravugwa mu biganiro byo kugura izi ndege za drone zitagira abadrive mu gihe yari imaze iminsi iganira na M23 Doha muri Qatar. Nyuma yo kuzamba kw'ibiganiro
biravugwa ko Kinshasa yaba igiye kumanura izi ndege zitagira abadreve mu gutsinsura amatwari ya M23. Ni ibiganiro icyakora byabaye, amakuru avuga ko ntacyo byigeze bitanga nk'uko twabigarukagaho, gusa Kinshasa ibyo isaba M23 ntabwo iri kubikurikiza, ndetse n'ibyo M23 isaba Kinshasa ntabwo ibikurikiza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ndetse M23 mu minsi ishize yari yaravuye mu mujyi wa Walikale, murabyibuka. Gusa kuri uwo makuru avuga ko bamaze kwisubiza ino santere ya Walikale ndetse n'inkengero zaho, bamaze no kongera kuhashinga ibirindiro mu mujyi wa Walikale. Leta ya Kongo iri mu biganiro byo kugura izi ndege z'intambara mu gihe mu mwaka ushize yaguze izindi ndege zikomeye cyane zo mu bwoko bwa Suhei akarongo gatambitse 4 zo mu Bushinwa, gusa birangira zose M23 izihanuye. Umwihariko w'izi drone za Winglong ni indege zikora ubutasi zikanagaba ibitero, zinafite ubushobozi bukomeye cyane bwo gutwara ibisasu cyangwa za misile zigera kuri 12, zishobora kuzamuka byibuze ku kirere kugeza ku butumburuke bwa kilometero zigera ku 10, zishobora kugenda mu kuntera iri hagati y'ibirometero 1500 n'ibihumbi bigera ku 10. Ibi bivuze ko ishobora kuva Injiri Kinshasa ikaba yagera mu mujyi wa Goma cyangwa iruhande rw'uyu mujyi, mu nkengero z'uyu mujyi wa Goma, idahagaze non stop. Izi drone kandi zishobora kumara abyibuze amasaha abarirwa kuri 40 ziri mu kazi. Ni ukuvuga ngo zishobora kumara amasaha agera kuri 40 zirasa, zikora akazi mu buryo buri non stop. Ibisasu rero izi ndege za drone zishobora gutwara harimo FT akarongo gatambitse 7, FT akarongo gatambitse 9, FT akarongo gatambitse 10. Misile zishobora gutwara ni misile za anti-tank, ni misile zirasa ibifaru, misile za airsail cyangwa Classic CM akarongo gatambitse 50 kg, ndetse na misile air surface Nolinco the Blue Arrow LG akarongo gatambitse 7, na misile ya air surface Blue Arrows. Ibi byose ni ukuvuga ngo ni misile izi ndege zishobora gutwara. Ni ukuvuga ngo Kinshasa kugura izi ndege bisobanuye ko bashobora kuba ngo bagiye kurimbura amatwari ya M23 nk'uko biri kugenda bitangazwa. Walikale, reka turebera hamwe icyamakuru avuga hano muri Walikale. Biravuga ko hari uduce twinshi two muri Walikale twongeye gufatwa na M23. Uduce twinshi two muri teritwari ya Walikale twongeye kugwa mu biganza bya M23, ndetse biranavugwa ko na centre ya Walikale bari baherutse gufata bakayivanamo kubera ibyo biganiro byaduha nyine byanakubise igihereye ngo ibi bice bongeye kubyigarurira. Abatangabuhamya baravuga ko abarwanyi ba AFC M23 bongeye kugaba ibitero byo gufata Walikale, guhangana hagati yabo na FARDC na Wazalendo, ngo byabaye ku munsi wo ku wa kabiri, umunsi wose kuva mu gitondo kugera mu masaha y'umugoroba. Ibi byaje bikurikira nyine kunanirwa kw'ibi biganiro bya Doha. Benshi bati nta kindi bisobanuye ibi biganiro kuba byazambye, byatewe rwose, nta kindi cyabiteye, byatewe no kuba Kinshasa nishaka kumva ibyo ari byo, hanyuma M23 kuba yasubiye mu mirwano byatewe no kuba Kinshasa idashaka kumva kujya mu murongo. Yego, ndetse imirwano yubuye M23 kwigarurira ibice muri Walikale. Ubu noneho ntacyo wazuyibwira, hanyuma tunyarukire muri Kivu y'Amajyepfo, muri Fizi, muri Walungu. Turebera hamwe hari ibice byafashwe n'abarwanyi ba M23. Yego, ni amakuru agezweho y'urugamba, ni urugamba ruri kubera hano Walungu muri Kivu y'Amajyepfo. Ibintu byongeye guhindura isura rero. Amakuru aturuka hano Walungu muri Kivu y'Amajyepfo aravuga ko abarwanyi b'umutwe wa M23 bigarurira uduce twaho tugera kuri 4, ndetse ngo kandi bari no gusatira no gufata umujyi wa Kaziba ufatwa nk'igice gikomeye cyane hano muri no teritwari ya Walungu. Ni mu mirwano ikomeye yabaye hagati ya M23 n'ihuriro ry'ingabo za leta, aho amakuru yemeza ko n'imirwano yatangiye ku isaha
ku isaha y'isa 4 z'amanywa ku munsi w'ejo. Ngo kuri ubu amakuru aranavuga ko imirwano yongeye guca ibintu mu buryo buremereye cyane. Rero ni imirwano uyu mutwe wa M23 wabohoje uduce turimo Ruchiga, Katape n'umusozi wa Nangando ndetse na Ngari. Utwo duce twose Katape, Nangando cyangwa ni Ngando? Katape, Ruchiga n'umusozi wa Nangando na Ngari. Ruchiga, Katope, umusozi wa Nangando ndetse na Ngari, utwo duce twose two muri Walungu uko ari tune twigarura n'abarwanyi ba M23. Yego, ndetse M23 yarushijeho no kwegera centre ya Kaziba hano muri no territoire ya Walungu nyuma yo gukura mutwe duce tugera kuri 4. Amakuru aturuka muri ibi bice akomeza avuga ko iki gice cya Kaziba ubwacyo mu mwanya muto M23 nayo ishobora kugishyiraho iherezo, ndetse M23 biranavuga ko ngo yageze mu marembo y'ino Kaziba, ngo ku buryo ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa Kinshasa zirebye nabi M23 ishobora kuba yavanamo ino Kaziba mu buryo bworoshye. Iyi mirwano ije ikurikira iheruka kubera ahitwa Nyangezi nyuma y'uko ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo FARDC, FDLR n'ingabo z'abarundi na Wazalendo babitakarijemo abasirikare babo benshi. Ni ibitero kandi bari bagabye baturutse Kaziba. Uyu mutwe rero uza kubisubiza inyuma ndetse unigarurira n'imisozi ihanamiye muri iki gice cya Nyangezi. Ni imirwano yabaye ku munsi w'ejo, yongeye no gutuma abaturage benshi bahunga, aho bari guhunga berekeza Uvira ahimuriwe ibiro bikuru by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ku ruhande rwa Kinshasa. Ni mu gihe M23 mu gihe yakwigaruriye Kaziba byabaye ku nshuro ya kabiri, kuko tariki ya 12 z'ukwa gatatu 2025 nibwo yari yanafashe ku nshuro ya mbere iza kuvamo, kuko yahise ikomeza igana mu Minembwe kujya gutabara bariya Banyamulenge bari kwicwa mu buryo bukomeye. Ndetse turabibutsa ko hano Kaziba n'ahitwa muri sheferi, ni muri sheferi imwe yitwa Masheferi, ngo aha ni muri territoire ya Walungu. Masheferi imwe mu masheferi imwe. Oya, no ngo tubibutse ko Taram rwose aba yavuze ati banyibukirize, gusa nyine ahangaha haba habaye ikosa ry'imyandikire. Ati tubibutse ko Kaziba ni sheferi imwe mu masheferi abiri agize territoire ya Walungu. Iyi Kaziba kandi buriya ikaba isanzwe ituwe ahanini n'abashi ndetse n'abasharishari. Abasharishari si ubundi bwoko cyangwa kabyara? Ni ubwoko bw'abantari. Ni ubwoko bw'abantu. Ni ubwoko bw'abantu. Twumva Abanyamulenge. Ni n'ubwa mbere ku bwoko njye ngumvise. Yego, hanyuma muri Kivu y'Amajyepfo imirwano muri Fizi irakomeje. Ku munsi w'ejo nibwo twabigarukagaho amakuru ava muri Fizi muri Kivu y'Amajyepfo, ariko ko Wazalendo na FDLR baherutse guhunga bava mu Rugezi, ngo bagoye no kubona icyo baha abagore n'abana babo nyuma y'uko bahungiye mu mashyamba ari Rugezi. Noneho mu ntangiriro z'ukwezi kwa Mata uyu mwaka 2025 nibwo umutwe wa Twirwaneho no wa M23 bafashe igice cy'ingenzi cya Rugezi, nyuma yaho bakirukanyemo ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Rugezi ni igice giherereye mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa komine Minembwe. Bizwi ko iki gice kandi ari cyo cyarindira ikomeye y'abarwanyi ba FDL na Wazalendo kuva mu mwaka wa 2018, ndetse iki gice iri huriro ry'ingabo za Kongo zakifashishaga mu kugaba ibitero ku Banyamulenge bo mu marango ya Minembwe no mu bindi bice biherereye mu nkengero za centre ya Minembwe, aho ni ahitwa Gangara, Muriza ndetse n'ahandi. Kuba rero iki gice iri huriro ry'ingabo za Kongo zarakifashishaga mu gusenya inyubako z'Abanyamulenge
no kunyaga inka zabo byatumye uyu mutwe wa twirwaneho n'uwa M23 bagifata ubwo bagishozagaho urugamba karahutaka urwo amakuru akomeza avuga ko rwose rwaguyemo abasirikare benshi bo mu ruhande rwa leta bagwiriyemo ingabo z'u Burundi, iza Congo na Wazalendo benshi. Nyuma Wazalendo na FDLR bari muri iki gice abafite abagore n'abana bahise berekeza mu ishyamba, ingabo za FARDC n'iz'u Burundi zo zihunga zerekeza Ifizi ku izone, ndetse izindi muri izo zihungira urumva zituruka Ibaraka. Amakuru agaragaza ko muri bariya Wazalendo na FDLR bari bafite imiryango, urumva muri bo hari n'abagabo bamwe babaga bafite nk'abagore batatu n'abafite babiri abandi umwe. Hagaragajwe rero ni kambi nini yubatse hagati mu ishyamba rya muri ibyo bice, aho ubutumwa bw'amashusho bwagiye hanze bwagaragazaga irimo abana n'abagore benshi, nubwo nta mubare nyawo wabashije gutangazwa, ariko bivugwa ko bashobora kuba babarirwa mu magana. Hari n'ubundi butumwa bwa video nabwo bwashyizwe hanze bugaragaza Wazalendo bari muri iyo nkambi baherutse, bari bahetse imbunda zabo, ariko abana bari iruhande rwabo bavuza induru bataka n'inzara. Umwe wo mu bwoko bw'abafurero uherereye muri ibyo bice wahaye amakuru imboni yacu ikayatugezaho, yari yavuze ko izo mpunzi za Wazalendo na FDLR zababaye cyane. Yari yagize ati impunzi za Wazalendo na FDLR ziri mu ishyamba iyo Rugezi zarababaye cyane, zirifuza ko zabona uwabaha ibyo kurya. Yongeyeho kandi ati basigaje gato bakarimbukira rimwe mu gihe bakomeza kubura ubufasha. Yavuze ko kuri ubu zifashisha imbunda zo mu mashyamba, imbuto zo mu mashyamba ndetse n'ibindi bimera biribwa, ndetse ubundi ngo zikarya n'inyamaswa zo mu ishyamba. Hagati aho imisozi ya Rugezi n'inkengero zayo zose bigenzurwa na twirwano na M23 twabigarutseho. Ubundi kandi ibiro bya komine ya Minembwe n'ahahoze ibigo bikomeye by'ingabo z'iki gihugu n'iz'u Burundi bigenzurwa n'iyi mitwe ibiri, uwa twirwaneho ndetse n'uwa M23. Muri Kivu y'Amajyepfo nta kindi kiriyo se usibye Walungu. Imirwano ikomeje guca ibintu. Nabonye na hano wenda mu Minembwe ahongeye kumvikana ko Abawazalendo baba bari gushaka kugerageza kuhagaba ibitero baturutse za Fizi. Tubwire ngo bari kubitegura gute? Rero bari kwitegura bate? Yego, ni kuwa gatatu, kuri wa gatatu tariki ya 23 ku munsi w'ejo. Ubwo ngubwo ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo FARDC ryagabye igitero gikomeye cyane ku mutwe wa twirwaneho na 23 muri Rugezi muri teritwari ya Fizi hano muri Kivu y'Amajyepfo, maze abarwanyi batwirwaneho baza gusubiza inyuma ibi bitero, ndetse babisubije inshuro zigera kuri 2 kuko ingabo zirwana ku ruhande rwa Kinshasa zarahakubitiwe mu buryo buremereye cyane. Iki gice cya hano rero muri Fizi, igisirikare cya leta nubwo gikomeje kuhurirayo n'akaga gakomeye cyane, ariko nabo ntabwo bashaka kurekura. Rero ingabo zirwana ku ruhande rwa Congo hano mu burasirazuba bwa Congo zigizwe na FDLR, FDNB, FARDC ndetse na Wazalendo. Ahagana rero ku isaha saa 5 zo ku munsi w'ejo zishyira ku isaha saa 6 nibwo ingabo za leta zagabye igitero gikomeye cyane hano muri teritwari ya Fizi. Ndetse amakuru aranavuga ko ngo bamaze kugera hitwa Rugezi, ahashyira mu burengerazuba bwa komine ya Minembwe. Ni igitero izi ngabo zirwana ku ruhande rwa leta zateye ziturutse ahitwa Rurenge, aho zanyuze inzira zigana ahitwa kwa Gatete. Ndetse umutangabuhamya we yavuze ko twirwaneho na M23 ngo mu gusubiza ibi bitero basubije inyuma bikomeye cyane ihuriro ry'ingabo za leta mu buryo buremereye cyane. Yagize ati umwanzi yateye yaturutse Rugezi atera agana kuri komine ya Minembwe. Ati twirwaneho na M23 babirukanye mu buryo bukomeye cyane. Yakomeje avuga ko rero ngo uyu mwanzi yagabye ibi bitero ngo yarahunze yerekeza ahitwa Rurenge,
aho yateye aturuka. Aha Rugezi rero uyu mutwe watwirwanaho na M23 bahabohoje mu byumweru 3 bishize urabyibuka, nyuma yo kwirukanamo ihuriro ry'ingabo za leta, birangira rero iri huriro ritsinzwe riranahava ndetse n'ibirindiro byabo byigarurirwa na twirwaneho. Ni imirwano ni imirwano yasize twirwanaho na M23 bafashe iki gice kizwiho kuba ngo kibitseho amabuye y'agaciro yo mu bwoko bwa na kota za koruta zirahaba n'andi moko atandukanye, kuko yahereye igakangara nyuma y'uko iri huriro rirwanira ubutegetsi bw'i Kinshasa ryagabye ibitero mu mihana ituwe n'abanyamurenge. Twirwaneho na M23 ubundi n'abatabazi bahise batabara. Uwo munsi bahise banirukanira ihuriro baryambutsa uruzi runini rwa Ruiko, barabyuka twabigarutseho, rugabye ubwo ndavuga rwagabye ibitero hano mu Minembwe ndetse na Rugezi. Noneho ku munsi wakurikiyeho twirwanaho na M23 byafashe uduce twose turi hakurya ya Ruiko, twarimo ibigo bikomeye by'iri huriro ry'ingabo za Congo, turimo Nyamurombwe barabyibuka, Bikarakara ya Byarere, twavuze n'utundi duce mu masaha y'igicamunsi. Icyo gihe kuri uwo munsi bari banafashe Rugezi. Bizwi ko rero iyi Rugezi ubundi yari indiri ikomeye y'abarwanyi ba FDLR, bazwiho ko barimo abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, na Wazalendo bazwiho ubugome bukomeye ku banyamurenge no kunyaga inka zabo. Ariko kandi nubwo iki gice byari bizwi ko gikomeye, urumva, kuri aba barwanyi bo mu ruhande rwa leta, ntibyabujije ko twirwaneho ndetse na M23 bikibirukanamo, kuko baje kubaseturamo icyo bita kubirukana. Noneho kuva bakibohoje ubwo baracyakigenzurana magingo aya. Amakuru yatanzwe rero icyo gihe agiye ko yagaragazaga ko muri iyo mirwano yo kwirukanira ihuriro ry'ingabo zirwanira ubutegetsi bwa Kinshasa mu Rugezi, yaguyemo abasirikare bayo barirwa muri 87 barimo ingabo z'u Burundi, nyinshi iza Kongo nazo zarimo nabo mitwe ya Wazalendo na FDLR, mu gihe abandi amagana bayikomerekeyemo. Ni ibyo ngibyo. Hanyuma Joseph Kabila Kabange akomeje kwibasirwa uno mugabo mu buryo bukomeye cyane, birakomeye. Nabonye hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batangije kampeni ikomeye ngo yo gusaba abayobozi b'intara gukumira ibikorwa byose by'ishyaka rya Joseph Kabila. Urumva urwego babigejejeho. Ni Minisiteri rero y'umutekano w'imbere mu gihugu hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi minisiteri iyobowe n'uwitwa Jackman Shabani, yasabye guverinoma ndetse n'abayobozi b'intara, abaguverineri bose ngo gukumira ibikorwa byose by'ishyaka rya PPRD rya Joseph Kabila Kabange. Uyu Shabani rero yafashe icyemezo cyo guhagarika ibikorwa by'ishyaka rya Joseph Kabila nyuma y'aho Kabila agiriye uruzinduko mu mujyi wa Goma uri kugenzurwa na AFC M23 irwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Abo hafi rero ya Kabila batangaje ko ngo yageze muri uyu mujyi mu gicamunsi cyo ku ya tariki 18 Werurwe 2025 kugira ngo yitabire ibiganiro bigamije gushaka amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Minisitiri Shabani yanasobanuye ko uruzinduko rwa Kabila i Goma rwashimangiye ikimenyetso kigaragaza ko ngo afite uruhare mu ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Ingamba PPRD yafatiwe cyangwa ibihano, ngo iyi PPRD yafatiwe ibihano ko itazongera gukorera hano mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse n'ibikorwa byayo bibaye ngo bihagaze, ndetse n'ubutumwa bwabo bwose bwahagaze. Rero uyu Shabani avuze ibi ngibi mu gihe na Minisitiri w'Ubutabera Constantin Mutamba yari yatangaje ko ngo uyu munyapolitike ngo ari umugambanyi ukomeye cyane. Na mbere y'uko Kabila agera hano mu mujyi wa Goma, ubutegetsi bwa Kinshasa bwari bwasabwe ndetse bwari bwasabye bamushinjaga nyine gukorana na M23
yego ndetse ngo bavuga ko ngo iri shyaka rye rya PPRD harimo na visi perezida waryo witwa Abun Minaku ndetse n'abanyamabanga bahoraho b'iri shyaka ngo bahagarike ibikorwa byabo hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rero ubwo Kabila yaganiraga n'itangazamakuru ryo muri Afurika y'Epfo muri Werurwe, yavuze ko ngo adakorana na M23, asobanura ko iyo bangakorana nayo intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo iba yarahinduye isura, iba yarafashe indi sura. Tutarava ku bivugwa kuri Kabila, uraje wenda tunatubwira ibyo umugore we yatangaje. Gusa abanyekongo kuri uyu wa gatatu bigabije icyicaro gikuru cy'iri shyaka rya Kabila PPRD. Amashusho yakwirakwijwe wayabonye ku mbuga nkoranyambaga yerekana abanyekongo bagaba igitero kuri iki cyicaro gikuru cya ririya shyaka muri komine Gombe Kinshasa. Mu mashusho abo bikekwa ko ari abayoboke b'ishyaka UDPS rya Perezida Tshisekedi Antoine Felix basahura ibikoresho birimo intebe ndetse n'ameza. Icyicaro gikuru cya PPRD cyasahuwe nyuma y'amasaha make. Umugore wa Kabila Olivier Lembe yatangaje ko abasirikare bo mu ngabo za Kongo bakoze amarorerwa, ngo babigenje baterera. Yego, ni umugore wa Joseph Kabila ashinjiriza ingabo za Kongo kurya inka ze zose. Abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo boherejwe, urumva ni ugutaka, niba bateye urugo bagasahura bigakurikira kunyaga inka z'umugore, niba bateye wenda inyubako y'ishyaka, sibyo? Bagasahura izo ntebe, bagasahura ibikorwa remezo, bagakora urwo rugomo, bikaza bikurikira kunyaga inka z'umugore we no gusagarira urugo rwe, ahubwo no kumwica rugeretse byashoboka. Bigeze kure. Kandi nabo mu ishyaka rya UDPS nibo bari gukora ibi bintu bya Tshisekedi. Ibi rero ibintu biteye inkeke cyane. Reka tuze turebe se biraza kurangira bike, ese amahanga arabivugaho iki? Kuko uyu mugore wa Kabila Olivier Lembe yatangaje ko abasirikare bari mu rwuri rwa Kundelungu ruherereye mu ntara ya Haut-Katanga, kandi ngo nta ruhushya bafite rwo kujya mu mutungo w'umuryango wabo. Uretse kwiba mudasobwa na telefone zakoreshwaga muri uru rwuri, Lembe yatangaje ko abasirikare batangiye kubaga inka zororerwamo kugira ngo bazirye, kuko nta mafunguro bitwaje. Ati aba basirikare bibye mudasobwa na telefone ngendanwa z'abakozi bo mu rwuri, baje nta mafunguro bitwaje. Bari kubaga inka zacu kugira ngo bazirye. Leta ya Kongo yatangaje ko yafatiriye imitungo yose ya Kabila, ubu bari kurya imitungo yabo bo ku giti cyabo, kuko iyimukanwa n'itimukanwa Kinshasa yafatiriye. Izo nka rero Olivier Lembe madamu Kabila avuga ko bari kunyaga, bo barazita izabo. Urumva aho bigeze? Ni ibyo ngibyo, kuko kandi urabizi leta ya Kongo yari imaze iminsi yohereza abasirikare bo mu rwego rw'ubutasi mu mitungo ya Joseph Kabila, irimo n'urugo rwe nyine ruherereye mu gace ka Limete muri Kinshasa. Twabigarutseho aho bavugaga ko ngo bari gushakisha ibikoresho bya gisirikare bishobora kuba ngo urumva ngo bihisheyo. Lembe rero yatangaje ko leta Kinshasa ikomeje gukorera umuryango we iyicarubozo, kandi ko ifite umugambi wo kuwica. Kinshasa ifite umugambi wo kwica umuryango wa Joseph Kabila. Hanyuma Kongo ibyayo byose ibyitira u Rwanda. Cardinal Ambongo yabigarutseho avuga ko Kongo kuba ifite ibibazo iri mu ntambara ngo ntabwo ari u Rwanda. Ambongo niyo muntu ubwiza Tshisekedi ukuri kenshi gashoboka, namwumvise ati ntabwo yaranzwe no kumubwiza ukuri. Ati ntabwo bikwiye kwitirirwa u Rwanda. Ati kuki byitirirwa u Rwanda? Ati ibibazo by'umutekano hano, ati kuba twarabuze amahoro si u Rwanda, ati ahubwo ni twebwe abanyekongo. Cardinal Ambongo, yego, ni Archiepiscopi Gatolika wa Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Cardinal Frederic Ambongo yagaragaje ngo kuba iki gihugu cye kidafite amahoro ntaho bihuriye n'u Rwanda, nk'uko ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi bwakunze kubivuga. Ni mu butumwa yatanze kuri Pasika tariki ya 20 Mata 2025. Uyu Ambongo yagize ati turabizi neza cyane igihugu cyacu kiri mu bubabare
ndengakamere kirarembye kandi ni indembe ndetse ngo bigizwemo uruhare n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ni ubutegetsi yise ngo ni ubutegetsi bubi. Uyu karidinali yasobanuye ko impamvu ya mbere izwi na bose yatumye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imera nk'umurwayi uri navuga umeze urembye, imera nk'umurwayi w'indembe ngo ari isahurwa ry'umutungo kamere wayo urimo n'amabuye y'agaciro, ngo n'ikorwa iri sahurwa rero ngo rikorwa ngo n'ibigo by'ibihugu bitandukanye biza gusahura hano mu burengerazuba bw'isi. Yego, yagize ati tuzi impamvu nyamukuru yatumye igihugu cyacu kijya muri ibi bihe bya koma, impamvu buri wese ngazi kandi ngo yanasubira ngo yisubira rwose. Yego, rero yumvikana ku miyoboro yose ya radiyo na televiziyo, ngo ahantu hose biravugwa ko Kinshasa isahurwa, ngo ndetse ngo ni ubugugu bw'ibigo binini by'ubucuruzi by'amabuye y'agaciro by'ibihugu binini bishaka umutungo udatunganyije urimo amabuye y'agaciro bacukura mu mashyamba n'amazi ya Kongo kugira ngo babyikoreshereze uko bashaka. Yego, Karidinali Ambongo rero agatangaza ko ngo mu rwego rw'umutekano Kongo nta gisirikare ifite cyayifasha kurinda ubwigenge n'ubusugire bw'ubutaka bwayo, anagaragaza ko rwose ariyo mpamvu abarwanyi ba AFC M23 bambuye iki gisirikare ibice byinshi mu burasirazuba. Ubutegetsi bwa Kinshasa bushinja u Rwanda gushyigikira AFC M23 bukerekana ko ariyo mpamvu amahoro n'umutekano byahungabanye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko Karidinali Ambongo yagaragaje ko ibyo atari ukuri kuko abanyekongo ubwabo ari ikibazo. Ati impamvu ya mbere yo kubura amahoro mu gihugu cyacu si abantu bo hanze, si abanyamahanga, si u Rwanda, ahubwo ni twebwe abanyekongo. Ambongo atangaza ko mu myaka 3 intambara imaze mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abayobozi b'iki gihugu bitwara nk'aho nta kibazo gihari, bakarushaho gushaka inyungu zabo, n'abatari mu myanya y'ubuyobozi bagashaka uko bayijyamo. Ati mu gihe igihugu kiri mu ntambara, mu gihe umwanzi yagura ibirindiro, ikidushishikaje gusa ni ukugabana umugati. Twakora iki kugira ngo tujye mu inteko? Twakora iki kugira ngo tujye muri guverinoma tube mu batunze cyane? AFC M23 ikomeje kubona abayoboke benshi baba mu rwego rwa politiki ndetse n'abasirikare bava mu bice bitandukanye by'igihugu, akenshi abo leta ibita abagambanyi. Ubwo ngabo binjira muri M23 leta ibita abagambanyi. Noneho ariko kandi Karidinali Ambongo yagaragaje ko ibi ibi bibeshyaho. Ati ni gute abahungu b'igihugu bava hano yewe ni Kinshasa bajya kwiyunga ku nyeshyamba mu burasirazuba? Twibaza ikibazo, kubera iki? Ati kubera iki dushobora gufata abagenda nk'abagambanyi kuko biyunze ku mwanzi, ariko ati ikibazo shingiro ni ukubera iki aba bantu bitwara muri ubwo buryo? Ariko Episkopi wa Kinshasa yagaragaje ko ingengo y'imari ya Kongo ari miliyari 3 z'amadolari y'Amerika, kandi ko 70% byayo bikoreshwa n'abari mu myanya ya politiki, 30% bikagenerwa abaturage. Agira ati kandi muri izo miliyari 3, 70% by'ingengo y'imari ya leta ikoreshwa gusa n'abanyapolitiki, isigaye ni iy'abaturage. Abaturage bazabaho bate? Ni gute muri Kongo ikennye umudepite wayo ari we uhembwa amafaranga menshi ku isi, 33,000 by'amadolari, mu gihe mwarimu wa kaminuza ufite doktora ufatwa nk'umuhanga ahembwa umushahara w'intica ntikize? Karidinali Ambongo yasobanuye ko imikoreshereze mibi y'umutungo wa leta ariyo ituma abanyekongo barakara bakajya kwiyunga kuri AFC M23 bafite intego yo kubohora Kongo. Ati bajya kwiyunga ku abari mu burasirazuba bakavuga ko bashaka kubohora igihugu. Agaragaza ko muri Kongo hariho abitwikira ubutabera bakambura abaturage imitungo yabo mu gihe babuze ubutabera, babuze ubatabara, bagahitamo kugaragariza akababaro kabo mu kwiyunga ku barwanyi ba AFC M23. Ati mu izina ry'ubutabera uyu munsi muri Kongo umuntu ashobora kukwambura ubutaka bwawe, inzu yawe, ntumenye uwakurengera,
abo bose rero barababara ejo bakajya kwiyunga ku bari mu burasirazuba. Abo iyo bageze hano babakira nk'abacunguzi. Karidinali Ambongo yasabye ubutegetsi bwa Kinshasa kureka kwirirwa buririmba amahoro bugaharanira kuyubaka, kuko amagambo gusa atariyo yatuma iki gihugu gitekana. Ambongo yatuye aravuga, abwira Tshisekedi na guverinoma ye, abwira abanyekongo muri rusange, sinzi ko bimusiga amahoro. Gusa Ambongo arubashywe hariya muri Kongo, sinzi niba ari mu bavuga rikijyana rwose, n'umusubije akigengesera. Buriya rwose Ambongo ni umwe mu bantu bavuga batarya indimi. Tshisekedi se arabyakira ate? Turaza kuba tureba icyo aza kubasubiza. Yego, twava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tukanyarukira hano i Rubavu mu Rwanda. Ati hari ibintu bidakinishwa. Uyu ni General Major Nkubito ku baturage b'i Rubavu ngo bahanganye n'abashinzwe umutekano. Umuyobozi wa diviziyo ya 3 y'ingabo z'u Rwanda RDF ikorera mu burengerazuba bw'igihugu, General Major Eugene Nkubito yihanangirije abaturage bo mu karere ka Rubavu babangamira abayobozi bo mu nzego z'ibanze ndetse n'abashinzwe umutekano, abamenyesha ko batazihanganirwa na gato. Ni nyuma yaho rero mu cyumweru gishize abaturage bateye amabuye abashinzwe umutekano ubwo bageragezaga gufata ibicuruzwa byinjijwe mu gihugu binyuze mu nzira zinyuranyije n'amategeko, n'inzira za magendu, mu nteko rusange yabereye mu murenge wa Rubavu kuri uyu ku munsi w'ejo tariki ya 22 Mata 2025. Meya w'akarere ka Rubavu Murindwa Prosper yagaragaje ko abaturage bo muri uyu murenge bakomeje kurenga ku mategeko. Meya Murindwa yanasobanuye ko abayobozi n'abaturage bemeranyije ko nta gare urumva izongera kunyura nta gare rizongera kunyura mu muhanda wo hano i Rubavu nyuma y'isaha y'isaa 12 z'umugoroba mu rwego rwo kwirinda impanuka, ariko ko ngo hari ababirengaho. Ubundi ngo twari twaremeje ko nta gare rizanyura mu muhanda nijoro nyuma y'isaa 12 nk'uko ngo nta matara rigira, ati nta na moteri rigira. Rero amagare ngateza impanuka ikomeye cyane mu muhanda. Ati twarabyumvikanye ko ngo nyuma y'isaa 12 nta munyegare uzongera gutwara umuntu, ngo azajya rivaho ngo akarisunika. Rero ubuyobozi ngo bushatse guhagarika aya magare, abaturage bahise bafata amabuye batera abayobozi bibanze. Yasobanuye ko kandi mu cyumweru gishize inzego z'umutekano ngo zagiye ku isoko rya Rubavu kuburizamo ibikorwa bya forode, ni forode zishingiye ku makuru yari yarahawe n'izi nzego z'ibanze. Ngo rero abaturage bahitamo gufata amabuye barwanya izi nzego. General Major Nkubito Eugene yagaragaje ko ubucuruzi bw'amagendo buri mu bukungu ndetse ngo bw'igihugu butemewe. Nk'uko rero ibi bikorwa yagiye avuga ko ngo bidasorerwa, ibikorwa bitemewe, y'isi ibikorwa bibi cyane. Rero yabajije abaturage ati ubu rero tubere abandi urugero. Ati ntabwo ibi bikwiye. Uyu General Major Nkubito yanagaragaje ko ngo iyo abaturage bagerageje kurwanya aba buyobozi bw'ibanze ngo bugakurikizaho polisi y'igihugu, icyo gihe ngo baba basigaje kurwanya abasirikare no gutunga imbunda. Hari rero ngo ibintu bidakinishwa ngo kuko ngo mwaratangiye. Ati ntabwo ibi bikwiye gukinishwa. Ati ngo mu minsi ishize muraza no kwadukira gitifu w'umurenge ndetse na daso, urumva ngo nawe mwe mwamugabo y'iki gitero. Ati mushobora no kuba mwanatunga imbunda. Ati rero ibi ngibi ntabwo bikinishwa. Ati twebwe ntabwo ngo waza ukina mu bintu bitemewe n'amategeko ngo tukwemerere. General Major rero Nkubito Eugene yanabwiye abaturage bo mu karere ka Rubavu ko bakwiye kwigaya, abibutsa ko no mu mwaka ushize yari ari kumwe nabo, anabasaba kwirinda gukorana n'ibinyuranyije n'amategeko y'igihugu. Yego, ubutumwa bwumvikana.
Yego, hanyuma ikindi twagarukaho Major General Joseph Nzabamwita ku ya 22 Mata yashyikirije Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wungirije w'Uburusiya witwa Mikhail Bogdanov kopi y'impapuro zimwemerera guhagararira u Rwanda i Moscow. Major General Nzabamwita yagenwe ku mwanya wa ambasaderi w'u Rwanda mu Burusiya tariki ya 20 Ukuboza. Mbere yari umujyanama wa perezida mu by'umutekano, yasimbuye Lieutenant General Mushyo Kamanzi wari usanzwe ari ambasaderi w'u Rwanda mu Burusiya. Kuva mu mwaka wa 2019 yitezweho kugira uruhare rukomeye mu kongerera imbaraga umubano uri hagati y'ibihugu byombi. Umubano w'u Rwanda n'Uburusiya watangiye mu Kwakira mu mwaka wa 1963 ushingiye ku bufatanye mu nzego zitandukanye zirimo politiki, igisirikare, uburezi, guteza imbere ubumenyi bw'abakozi ndetse n'umuco. Hashingiwe kuri uyu mubano, Uburusiya buha abanyeshuri b'Abanyarwanda buruse. Mu myaka 50 ishize abanyeshuri bagera kuri 800 bizeyo amasomo atandukanye by'umwihariko amategeko, ubuvuzi ndetse na politiki. Mu Gushyingo 2024 u Rwanda n'Uburusiya byagiranye amasezerano yo gukuraho viza z'abayobozi ndetse n'iza serivisi mu rwego rwo koroshya imigenderanire. Urumva aho u Rwanda n'Uburusiya bageze? Byiza cyane rwose. Hanyuma muri Uganda bimeze bite? Yego, muri Uganda rero abayobozi b'inyeshyamba z'umutwe w'iterabwoba wa Codeco ukora mu burasirazuba bwa Kongo bagiye gusaba imbabazi General Muhoozi Kainerugaba. Rero ni imbabazi bagiye gusaba uyu mugaba mukuru w'ingabo za Uganda kubera ibitero uyu mutwe wa Codeco wagabye kuri izi ngabo muri Ituri. Rero itsinda ry'abayobozi ba Codeco barimo na Visi Perezida wo mu bwoko bw'Abalendu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo witwa Njugi Kulipa Etienne bagiye Kampala muri Uganda gusaba imbabazi General Muhoozi Kainerugaba. Banakiriwe kandi n'umugaba w'ingabo za Uganda zirwanira ku butaka Lieutenant General Kayanja Muhanga n'umuyobozi wa diviziyo ya 4 y'ingabo za Uganda UPDF zirwanira ku butaka General Major Felix Bosizoli mbere yo guhura na General Muhoozi. Mu ntangiriro za Werurwe 2025 abarwanyi ba Codeco bagabye igitero ku ngabo za Uganda ziri mu bikorwa byo kugarura amahoro n'umutekano mu gace ka Fataki gaherereye muri teritwari ya Njugu. Colonel David Byaruhanga wari mu ngabo za Uganda UPDF yapfiriye rero muri iyi mirwano. Biranavugwa ko yicwa rero ngo rye ryaturutse ku mbunda ziremereye cyane za RPG ndetse ngo yagize n'ikibazo gikomeye cyane. Rero izi ngabo za Uganda nazo ntabwo zaviriyemo aho kuko zarashe abagera kuri 240 bo mu mutwe w'iterabwoba wa Codeco. Ingabo za Uganda zagiye muri Fataki nyuma yaho General Muhoozi Kainerugaba aburiye umutwe w'iterabwoba wa Codeco ko ugizwe rero n'Abarendu ko ngo nibadahagarika ibikorwa byo kwica abaturage b'Abanyekongo bo mu bwoko bw'Abahima ngazabagabaho ibitero bikomeye. Ni nyuma rero ngo yari yarabahaye uyu muburo ndetse mu nama y'abahagarariye uyu mutwe wa Codeco ndetse n'abofisiye bakuru ba Uganda. General Muhoozi yavuze ko imitwe ikorera muri Ituri ikwiye kurambika intwaro hasi igatanga umusanzu wo kurinda abaturage. Muhoozi yanagize ati Uganda isanzwe ishyigikiye amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Ati turasaba imitwe yose guhagarika ubugizi bwa nabi ndetse n'ibikorwa by'iterabwoba. Uyu Njugi Duji yasobanuye ko ngo uyu mutwe w'iterabwoba wa Codeco ngo wagabye ibitero bikomeye cyane. Uyu Duji ni Visi Perezida w'uyu mutwe w'iterabwoba wa Codeco. Rero ati twagabye ibitero rwose kuri izi ngabo. Ati turasaba imbabazi General Muhoozi Kainerugaba ku ngabo zabo twagabye ibitero muri Fataki. Ati turanabyicuza cyane ibyabaye, turanabishimangira ko twabagabye ibitero ngati ariko turasaba imbabazi mu buryo bukomeye. Ingabo za Uganda rero ziri mu bikorwa byo kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo kuva mu Gushyingo 2021. Ibikorwa rero byatangiye barwanya umutwe w'iterabwoba wa ADF naru baza kuvugurura amasezerano mu butumwa byagaragaraga ko uyu mutwe w'iterabwoba wa Codeco ukomeje kwica abaturage benshi hano muri Ituri. Biba ngombwa ko izi ngabo za Uganda zagura ubutumwa bwazo hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi
ya Kongo. Mhm. Ibintu bikomeye cyane. Ni ibintu bikomeye cyane. Twambuke tunyarukire mu hanze ya Afurika. Hanze ya Afurika Mm. nabonye ibintu naho bitoroshye na gato. Witwa Ibrahim Traoré, perezida wa Burkina ari Faso. gusimbuka imishibuka, Yego. ari gusimbuka makudeta. Ni captain, ubundi ni captain. Umugabo wakoze kudeta akiri muto cyane. Yego, leta ya Burkina Faso rero niyo yatangaje inkuru ivuga ko yaburijemo umugambi wo guhirika ku butegetsi Captain Ibrahim Traoré, ikavuga ko ni umugambi wari wateguwe n'abantu ba muri Cote d'Ivoire. Minisitiri w'umutekano Mamadou Sana ku wa kabiri yari yavuze ko iriya kudeta yari iyobowe n'abasirikare ndetse n'abahoze ari abasirikare bakorana n'abo yise abayobozi b'ibyihebe. Yunzemo ko ngo mu ntego bari bafite mbere y'uko umugambi wabo uburizwamo mu cyumweru gishize, ngo bari bafite intego yo kugaba ikindi gitero ku ngoro ya Perezida Traoré ndetse no guteza imvururu no gutuma igihugu kigenzurwa n'imiryango mpuzamahanga. Uyu yavuze kandi ko ngo abari bateguye irya kudeta bari banapanze imitwe isanzwe ikorera iterabwoba mu karere ka Sahel kugira ngo ibitero ku ngabo no ku banyaburkina Faso mu rwego rwo guteza imvururu. Noneho Captain Traoré ayoboye Burkina Faso kuva mu mwaka wa 2022 nyuma yo kugera ku butegetsi akoze kudeta. Mu myaka 3 amaze ku butegetsi muri Burkina Faso humvikanye kenshi amakuru y'imigambi yo kugerageza kumuhirika, harimo uwo mu Gushyingo umwaka ushize. Leta y'igihugu cye yemeje ko umugambi nk'uyu wongeye gupfuba mu gihe mu cyumweru gishize hari abasirikare benshi barimo n'abofisiye babiri batawe muri yombi bakekwaho muri iyo mugambi. Traoré barashaka kumuhitana. Traoré barashaka kumuhirika nk'uko nawe yabigenjeje, afata ubutegetsi. Yego, shaka ko